A person named Dipu Debbarma from Jirania Santikali area life was taken because of having affairs with another girl. His corpse was found on Thursday morning in Velvari Devra village near someone's house. The Radhapur police rushed to the scene after the news was informed. The allegation is pointed against Rita Debbarma, who was having affairs with Dipu Debbarma. There was an excitement in Devra village of Champaknagar area regarding the incident of a corpse found near the house of Mangal Debbarma on Thursday. The deceased name is Dipu Debbarma, 43 years old, from Jirania Santikali village. The Ushi of Radhapur, Rajkumar Jamatia, together with police and TSR forces, went to the village after the news was informed. Dipu Debbarma was having affairs with a widow woman from Devra village from before. The deceased family members immediately went to Devra village after they got the information. Deceased family put allegations saying Dipu Debbarma was killed by Rita Debbarma. Borman bo joto no tongo bini yagrok joto no kosom bo bun batajago. Baike saiman ka batajago. Bo tango saiman hunga kise bo agioro dormo mana hine khajak o bori bai dormo mana hine khamani yagolo o bori thathango ako o bor phun khalayo kok salayo o bori na basung don ki hom ki rekha nung phun kokta sadi bo bai hine bo don ki ri imphano maniya te bori dormo mana hine ya thamani yagolo bo mai khuri charwo tui kharwo hai khayo ire khayo basa khuitu kurwo bin tomuno alka. Oberinya sengkagu wasia mana kaimani neng darah ke darah ni mote tong ni oberi dili no pun kakai bono ringo cumbon onek bar na cunjak no ko pai kunjak oberi mung tama oberinya mung Rita Debbarma busala masa tonggo bo jagani boke dep ko ne Debrani yang jangila Debrani je jaga pai thebe ma to ona khasal obo baito omo ba hinga boro dorma hanok khalaimani oberinya mung Rita Debbarma je jaga thebe ma jaga saidamon saimanu Debra Bofun cimik kama mana asu. Bofun cimik kama kamian teke kama umia horni teke. Sonar kono khos khabar na ni. Jengbono khos khabar na za bahut bar call khai ka bahai pano chin call receive khlai maya. Nang khai bini tam khlai. Ang bini bani basa jek. Balane. Digo debata farani. Santikala ashram ni. Tam nong tam nai. Jeng tabung na yung ke je bono buthanai. O buthanai borong na sung sasti na nanayo. Bapak mana bobo pun payah herok tipe kabel semia. Angah ini pun kai pun kakek suico manja pun sarang se mana kakek. Datang di tahim di neng aru pasti abu ini kanan baik di sini. Bung ni om tidak mang betul memang sih kenapa datang di sini. Tam ni tibu tanah ni tam tu ye. Orang yang beri baik agi peruhan akan omnai. Kau bang lepai jak bicara jaga jarang pun di pajak. Pare abri tak sekali ya. Pun kakek angka tam tay naik kau bom serang nang kau nang sengka. Sengmani abo bin babu bohna bin tahan di an sudos ang khatam bagi sando hai oko bobo khai da kon am par khaka tai ta thang sita hin chedin bob thang li ani ko sika or ke phun mang pas thang li ya khamang ke phun sab phun khai ab ke obre ga ke ang phun asim sabai ki ga sim sabai ki ka ke boro malai okhna malai kan ke phun nam panai ki oka Kita tak kau pun nampak memang so lah kan ang nias hari tang tu yo tinta duita rokna tu kan grup abrini nambah aku pakai nambah nungai sini dilet kait kata pola horok kata kait lagi tam ka hai sok pai hai kena kau itu semua horok hai family ang nuja horok po ang bo jarwarong na tunah ni kan kazrai nawa dostar aku pilu kana ke ekor tar aku hai ko tana ang so pun kai ya emne ke botam khai pun kai aku tom sal tom Serai roll khorok bosik to. Pajon. Na actually maya wi khor maka je khorok sa belbarit o ka kathi kalai tong kai. To bune ono sare jeng police team kai. Kami pore ora loka bun bun Dipu Debbarma. Ba je bun lok yang Santikali dia. Pore ora je belbari parawa itu besi salaya. To naileka Debbarma naileka na mene pore tak to কোনো body ko কোনো injury mark to maya ko tarpore sana jang naya na ba postmortem claim pore bad baki tam bo hai rong tong sar obro je bono murder dekhai jakana kun bo hai murder dekhai ka na bahin ka ba da jodi se কোনো injury mark maya ba sang tabo se daud dong ani bang bad baki jo PM claim pore tarpore nukjan ta final opinion tam mana ire emne bo thai jaga ba sir jaga ke What a belbari omo tabok jeng postmortem khlairon bang jeng ta ବ୍ୟବস্থা khlaiton. However, Mangal Debbarma said he didn't know nothing from where and how did Dipu Debbarma died near his house.
Abo tang sami ang to sabong mai kawai leng ja san da daram mai cha kana thumani kono kana sami yang heke tin phung ai oi an logini no dadi basai mamu chongna no hajira kana mula mai re kana ne ke abo mani hona thama che bot thangi no khang ke azum sa tomok che ana sojare pai ka ke thangi nai mani rakhe se nai ang belbari ni chonjino thangi phat do get phogoi sai ka rakhe tamu tong khan nai phegradi ak sinelang ya ta cái phải này phải bao boy à cái cô xin chairman nó không phải cái chairman phải cái bộ phải xin phải cái sức gì কোন টাকা গিয়ে রকম ফাই আগে যে পইলা phải tham này mỗi giờ cái tay phải à যে খানাই মাকা প্রায় না অন খুঙ্গো ফাইও হনে আগে তো phải cái যে পারাম বড় শালাই আকো মানে তাই বড় phải à tam kalai le agi ro ke phai কোন ফান কালাই à hain de phai আহেন যে তাক থইনাই নি নুকুংটি খানাই মাকা যে নিনি আগে সাজু তোর বাই খানা হলাই যা বড় khada cái তোর মতো খাই à odam phai ni khana ka cái খেব তাই phải à পারাম বড় যে শালাই মানে যে আমার পাতি তাই phải à besu balo ka salai men isa lai khana bলে salai men abo jine kun phai আপমান তাই phải à নুস নুগিয়া বানাং তাই bahai ke odo phai thibe ke na abo kun abo tang kuno wan chongalia juda no khame gana ko tang chan sakamo bono phaimo bo saimia phaya bo samia angzemia sapong mai re kawai lengjak san dara mai chakana dogan cha thaja ngi phai mai chai thuman te saimia ta নর কি গেট অফ খাইদে থু get off khajak tini phungsa ang phogi se bong no u belban chonjino sayu chabo tamung tong ka rakesh tamung tong ka nai phegra dine ang bono sai jata koita o get so na ro jeng datin satar gon chho get ke beng ti phai ke na bo ro abo kuno wan chongalia ayang ti tu ko hamane kon opkori nin sarai bai dormo khana man nin sai ke ta bo beng thang no ko ta na tam nogon bele bo no bo no ko sin ni ke ai ma ro aba sai ni ang boro bo age phage to nogo phage ta ang sai ma kamo The police sent the corpse to Agartala GB hospital for the post-mortem after the body was recovered. According to the news, no one has been arrested regarding this incident as of now. Bureau Report, Chini Khorang.